abayizi bagenda okukwera ebigezo ebya P7. Izuba lya nyitakare abeegi b'ekibiina kya mushanju bono mu ihanga nibaija kutandika ekigezo kyabo ky'okubanza ekirikumanywa nka briefing kandi aha izooba ry'Orwakashatu ebiro 8 by'okwezi oku nibaija kutandika n'ekibuuzo eky'okubara ningashi ekirikumanywa nka mathematics. Okurugiirira aha mugambizi w'ekitongore eki Jennifer Karure abeegi abayehandikiise kushitama ebigezo eby'omwaka ogu n'emitwaro 74 na 937 kandi obucweka 52 hari igana hari aba n'abeishiki konka bojo nibakora obucweka 48 hari igana. Tulinayo omugatte unawamu tulina abayizi emitwalo 7 mwena mukenda mu bisatu ana mu musanvu. Emitwalo 7 mwena mukenda mu bisatu mwana mu musanvu ebayize abewandiisa okola ebigezo eby'omwaka guno ya P7. Ku bayizi bano tulinako 52 ku 100 nga abawala ate nga abayizi 48 ku buli 100 nga bo balenzi. Jennifer yayongera yashoborera ngo amashomero ga gavumenti nigo gakirizeyo okwehandikisa kushitamisa abana omwaka ogu ngu kandaga nigakora obucweka 79 hari igana kandi ag'abantu buntu ningasha garikumanywa nka private schools nigakora obucweka 21 hari igana. Tundu 79 ku buli 100 centers z'amasomero ga UPE oba ga Universal Primary Education bonna basome atenga center butundu 21 ku buli 100 centers z'amasomero ga bwannanyini. Omuringo nkogumwe ekitongole ekikunanzibwa habuzo mu ihanga ekya Uganda National Examinations Board ningashe kirikumanywa nka UNEB irikurabira umugambizi wacu cyayongera kurarika abembezi b'amashomero abatari bamwe na bamwe okwetantarira cyarimwe okuremesa abana okushitama ebibuuzo bari kukyegekera obutahezayo bishare by'amashomero. Buli muyizi yenna eyewandiisa mulabe nga ajja okukola ekigezo wala school fees wadde mu kyamubanja. Karure yayongera yahabura abembezi b'amashomero okwatanisa n'ekitongole ekikushunanizibwa habuzo mu ihanga kurebeka ngo abeegi abakuba batakaherizeyo bishare by'amashomero ebibuuzo byabo tubyashora batakaherizeyo. Singa ekiseera kituuka ekyokulirizinga ebigezo bino results z'abaana bano atanakusasula ng'ekitongole tweyama yabujjo tukikola tujja kulaba nga holding results z'abaana tujja zikwatya akabanga paka nga mutukiza okukola ki okuzibirizinga. Muringo ngogumwe ogu yararika abembezi b'amashomero ga gavumenti abaguhindwira omuze ogumara bahandika abana b'amashomero ga private nk'aba UPE abamasomero aga gavumenti aga UPE tukizudde nti abasomesa ba teachers bangi bayingiza abaana abava mu private students n'abawandisanga abaana aba UPE aba government nenga siba government. Omuzenno guno mubinyo kubanga kufiiza government essente. Twagala obakubiriza muwandiise abayizi abo ng'abayizi abali private era musaswe sente zaabwe eri government za registration. Wabula singa banakwata ojja kubanga olina okusasula engasi ya 10 ku 100 ate ogenda kusasula late registration ey'essente ezo atera mpozo gano kusasula case yetwita amendment fees. Ebyo bikiri aho Jennifer Karure yayongera yahabura abembezi b'amashomero kurebeka ngo bakorekere kubasuka cyona bahabura bejaba abintu biri kubasa kwatse bibuzo byabo bikabura kushora kurwo mu kitongore atyo niko kwehanangiriza abeegi abari kuza kushitama ebibuzo kurebeka ngo bagumana bahikaye bari kuza kushitamira bikiri kare. Enkuba etonya nitataganya ebitundu ebimu eby'eggwanga katwagala okufiza abazadde wamu ne ba teachers ne ba inspectors of schools mukwatire wamu mulabe singa mulaba ng'obudde buyinza okubeera obubi muyinza okusala amagezi abaana basuza kumpi ne bagenda kukwera ebigezo. Amagezi tuyinza okubawa mulabe nga abaana basuza kumpi ne bagenda okukwera ebigezo singa enkuba etonye abaana basijja kusobola okukola ki okujja okukola ebigezo mu budde kubanga singa wajja dakika 15 togenda gamba nti kuwa lyabadde bbi enkuba yabadde enkuba tubajja kukkiriza kukola ki kukola bigezo. Aisi kirungi bana kujja kukola bigezo bonna nga batobye bawulira obwenza okuba lyawo omusujja. Ebyo bikiri aho poliisi mu district ya Luweero eyina abantu bashatu abeekwatire abari mu Dalton Rubega kandi ogu abaina ajunanizibwa hakuma ebibuuzo omu mashomero ashatu mu district n'emwe kandi ashangirwe n'agaba ebibuuzo omu ngeri erikwenda amateeka. Bamuyita Rubega Dalton Dennis
akolanga omusomesa ku Midland High School e Luweero naye nga mu bigezo baali bamusindise okola invigilation ku masomero 3 ku nnaku ez'enjawulo. Erimu lyali Goshen Secondary School, eddala baliyita Victoria Model awamu ne Shama Senior Secondary School gonna nga gali Luweero. Yali akolako nga chief invigilator ku nnaku ez'enjawulo. Wabula bwe yalinga ali ku mulimu ogwo gwamumweba okola nga chief invigilator, kyeyakolanga nga awa abayizi empapula zaabwe batandika okuzikola, ye n'akuba ekifaananyi n'akiweereza deputy head teacher we owa Midland High School e Luweero, omwami Bwambale Zawadi. Bwambale Zawadi ye yagendanga amaaso n'asharinga empapula zino, ekifaananyi n'asharinga ne director of studies owa Midland High School e Mukono, Buntaba Mukono, ono nno nga ye mwami bamuyita Woko Herbert. Mu ngeri y'emu police wane e Kampala, Metropolitan Police Kampala, erina omwami gwekutte nga bamuyita Okwentom. Ono nno nga yali naye agezaako okujekajeka abantu nga asharing empapula ezitowoozebwa oba zagamba ye zagamba nti nno za PLE naye nga si ntuufu. Erizooba zakesandi na zoona kwihabeegi b'ekibiina kya kana batandika ebigezo byabo, kandi izooba erya ntakare abeegi ab'ekyamushanju baza kutandika ebibuuzo byabo barikurabirwa omu mateeka agu bashemereire kukuratira abaana bashitame ebibuuzo omu kirikumanywa nka briefing. Olwaleero tutandise wiiki ey'okuna mu bigezo ebya senior ey'okuna, ate era nga mu kiseera kyekimu tuteekateeka ebigezo ebya P7 ebyakamalirizo awamu tugenda kutandika n'ebigezo bya senior ey'omukaaga. Bikiri aho ekibiina ekya mukaaga nakyo kiza kutandika ha Rwakataano Lwesandeegi, kandi nabo nibaija kutandika n'okurabirwamu mu mateeka. Ng'abayizi ebya senior ey'omukaaga bagenda kubanga tubateekateeka ku lunaku olwokutaano kye tuyita briefing. Wailo abayizi aba P7 bo twera briefinga olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi nga 7. Makuraga gashakwa Ronald Ngabirano awa Sky TV ag'enshonga muri Kampala. Abeegi ab'ekibiina ekyamushanju ntwenda kubendeza ebirungi omu kutandika ebibuuzo byanyu.